Ka tie harikoa ana ngā tāpoi Māori I te whakatūwheratanga atua no o ngā kuaha o tēnei whenua ki ngā manuhiri o tā wāhi kua whai I te kano ārai. No te rānei, ka tūwhera ngā kuaha ki ngā manuhiri no ngā whenua ono tekau o te ao whānui. Koe nei te whakangāwaritanga o te wā I ngā here kōwhiori kua rua tau nei e tāmi ana I a tātou katoa. Hoi anō rā ahakoa tēnei whakatūwheratanga o ngā kuaha, hei tā etahi ka kore tonu ngā pakehi tāpoi e whai hua nui I roto I te wā poto noa nei. Anei rā te pūrongo a Isabel Prasad. Kua tūwhira anō a Aotearoa, whai muri I te rua tau. Wai pukiti ana te tau ka wakarereraki o Tāmaki e te huka no tā wāhi. I originally applied for a working holiday visa in February of 2020, and I'm finally here. I'll never take it for granted again. I'll never take New Zealand for granted again. We have a new granddaughter who was just born 2 weeks ago, and that's why we came the first day we could, so we could see her. I ko tahi anō ka whānau rere ana ka kare a roto. Yes. Granny, very, very happy, very, very happy. Very happy. I've been waiting so long to come back. Kua tūwhira ka tatau ki te ono te kauwhenua, ko Amerika me Peritana nui e tahi. Ka taia hoki e rātou te noho ki ka wāhi rāhui mo te kore utu, me nā ka kōwhiori kore te whakamātautau. A milestone in our road to recovery. After the last 2 years, it's fantastic to see family and friends reconnecting face to face. He momo whakaoraka anō mō te rā kai tāpoi, o tira te tāpoi Māori, rātou kua tino raru I te kōwhiori. It's exciting times. It's a chance for us to manaaki and welcome our visitors back. Pre-COVID, Ngāi Tahu Tourism as a group would welcome 1 million manuhiri a year. So that gives you a bit of an indication on how big that international market is for us. E kare ko tā rawa kahia tau anō, kia ora anō ai ka mahi tāpoi. I don't think it's going to happen overnight, but we're definitely seeing a steady increase in forward bookings, which is making us quite optimistic. We think that it will be a ramp up. It'll take some time, but it's a positive step in the right direction. Hai te hō kōkoi, ka tūwhira anō ka tatau ki te huka kawe uru mahi. E kare mō nāia nei, he pōhere I nei manuhiri hau. Isabel Prasad, Te Karere.